Anumle no sia abogana de shimama mamuni na juma makwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. Ebre aso sense madura esi o mem no. Fiti awia pem to be wabra perio pram to ni tu. Dia progo foforo ne de da esie. Ene a chensema asori so ne anumle yesi adwa. De babeso mo sanwume no nsia akan kase de obetie bi ene se afutu akwa ma empenifo do etuetu abanwuma no ene ankrankra nwuma no se so obi ba so obesua se de adwuma na mo ye ne nanu so ti a ye mfa no nya akoa sanso ana sanfu from wan so wura kwa me na dan kan kire se emprebre ya ye kase nipa sabi obu ne ho pa wo MPP amanyokuo no obebo ni din IGP ene ya nkofo bi boti mu pofa no ho a eti ya eba bonten no ehonsem asori yedimuba ene kanesh edwadifo ma so se akwa bi ewa MPP amanyokuo ni mo muti ni din kra na yom so mo mfe na nkofo bi ana ne ekuo bi din sawoso wo mu buafu papa ama samiken se de kwan om de omo company ni fa so nya kwan ketwa se wo mu de omo ka timu ntia ehemfo no ko akuafo nso kire se odala no sania ekoso no omeka se omutiri ho apama chesa hyehye nkofo ntumem wei anya foforo bi na nwure yesi adwa de babeso mo sanwume no nsia akan kase ye de aseda emma time herbal center or the time herbal mixture anytime HH herbal mixture ba eye bibidro kan na na praku electricals and air conditioning services wom so eboa ama yesika na nwumre yi nyame boa fiada ana 14th October ya edi animi ya meminde ya no dwumadie bi bekoso ewa achimoda eyonumnyafo Kennedy Japan ene de ba ensem ben ne wom yedenam Jubilee Hospital fonso ekuraye mu ene enumre Ghana de shemamba betimi de wadwen trafa SMS any WhatsApp 0533898915 0533898915 what the fa Ahenkan ede ama Facebook ni YouTube so search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters achoya kese oduru hono a na what the wadwen che na gu Ahenkan ede ama brese fatemo Ahenkan fo wote yenka ene enumre ayeme afia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum afi nsam ni nkyeremu anin fiti ase eni Ahenkan FM what wasum oman Ghana yewo enwuma awdo mienu yewo ankrankra de ene aban de na ankrankra nwuma ne de egum bebre ena aban nwuma no so eno so gum bebre yewo bi ti se district assembly yewo bi ti se DVLA yewo ebi ete se NCC yewo bi ti se egum awdo bebre me bonu majade hen na asanyuma ko we nyina no yewo esuafo wom so kosku koje wontete efa sanyuma ko awdo ho GRA ne de ka kan nyina no yewo wom akwaje nimde efa ho a wom wie a ewo so mo ba adwumakro no mu ene wom ba ya adwuma eko eba ehu se de adwuma na ne so tie ansa na ya fanipa no amana ba ba ya adwuma ma aban atua ne ka ana ankrankra no atua ne ka esanse de wakosuo school mu na ndodo na eya atwetwere ene nchigutirimu eno a na yesua ewo school so awdro a practicals ne yentanye entu wie school ni sana emlama kwan se wo se wokọ na ade a wusua ho ade no adwumakro wo gye ho nimde no ukọ adwuma no mu ankasa na oni wo mkọ nante ekoba eyesei no hu se de adwuma no nani so tie ama wo de atoto de ye kire okrazum ni na hu se sawe na se akolo kan sei sa na we na se okoto kan sei na wahu nani so kama ama se utwa bre kakra e wadwuma ni ho a ye fa se brabe adwuma na afi wahu benkum ehu nimfa na no e na ye fa wo national service personnel NSP na national service personnel yi e na ababeto dwa se de ye hu Ghana ha e wo ankrankra nwuma mu ene aban nwuma mu ne se obi bomodin akọ school wie kwaji nimde bi wie na so oni dwumakuo bi konante dwumakuro je nimde no ebi amemfa ensamtwa dwumanya mfanto ho obi akomedia school wa wie na opeso obenenam radio station standard 1 na ohwese de dwuma nani so tia eja wadwo wa oba abati bia hwia papa yese ko ba ne sa esuma
esuma ade chia ono ne esuma no obi pensu anom ono ne esuma no se obi mane ade na kodi babi ono ne esuma no bibia national service personnel wo mo ene esuma wo mo na okonyuma akese mu a ayarsabia ne miamia wodron so asa ene tie eno nso empenufu ayadwuma wonum dada no yesuma wo ma ye service no yesuma wo ma mo say yes bibi koso mo wedie mu oba nantia na asade ekoso nina no empenufu ni tua pa nam so ama enne atenam aponchene amanaje wo Speaker of Parliament Odumnyafo Aban Kingsford Sumana Bagman o chese so be national service nese yede ne ko abandwuma bi mu ana okọ ankorankora adwuma bi se okohwe adwuma nani so a yemfa nipa ne nya akoa yemfa ne nya moto yemfa ne nya bicycle yemfa ne nya car ne asoma ne bebresa osi da bi se saa koso wonwuma mu a yeti eni kwansa koba ne saa osi nipa na wa free school maba ana wakwaji nimdi oba bia ba opeso hu adwuma nani so no e wo se nipa ne mom otwe ne bemben o ma ne brema ne tenase ene nyema kitinkitikiti bi sada be ya de ya kye no e wo school sa wodro mu ba bi okwaje ntete no obetia se se de we na ne e kan se no ni wo wa de ne ye na so nya Ghana sa na te obi be ya service a ye be suma ne sa fitanopa kosi anwumre ye be suma nipa na entinyoma wodro bi a empenifo ne ye wo so de nani hu ana wo so hwe hu se de ye no na afi ya suma no na mabonten onkomra na ohun hwe entinipa no betumi akodima be ya afi baako obewie si wawie ne service obewie no na enuma bebre wonum a etosi enti saban fa no so onkonko yadwuma ana ankonko yadwuma ko bi fa no so onkonko yadwuma afi nyoma kitenkiti bu wonum a na ototo paapa so enam suma berebebe a suma no ewo abra oye na attachment ana ne service eno na Urban Bagman Speaker of Parliament kasa tia se enye suban pa odi asem wetu dwa wa abra Golden Jubilee Anniversary ana no wo mo eyediama National Service Scheme NSS ewon kran na etia da so NSS National Service at 50 repositioning the scheme for a suitable national development ena da ono enti wo mo ye toto nneoma sede be ya empuntu obema no homene so enti no mo kasa tia sa ne ye no ye ntie de owura no editudwa. I want to plead with my brothers and sisters who are leaders in various public institutions, in private sector organizations, not to turn the service personnel into messengers, errand boys and girls. No, please don't be sending them to buy you Kofi Brookman. It's a very critical year for their development. Don't waste it. Many of them don't even have a place to sit, and they loiter around and people treat them with contempt. These are lovely souls that have been sent into your hands. And that 1 year is meant for you to mold the person. We are now in a global village, very competitive village. The national service personnel we have today, and they have shown through their work in the various institutions, in spite of the skeletal digital infrastructure in this country, our youth have at national competitions come first in the whole world. You can recall the number of times our students have won the first position in robotry in the world competition. And so after that, they are asked to come and save the nation just 1 year, acclimatize and be the unique Ghanaian that we are. Then we turn them into errand boys and girls. The girls will be lucky if they are not violated. Nipa motini ni aye Speaker of Parliament Onumnyafo Urban Kingsford Sumana Bagman ena okasa tia woma eyo mo national service woma eyo mo rotation woma eyo attachment ya womo kwa ye suma womo ano osi enye eni kwansa koba ne sa wakasa etia Yankwa ya nimu ena ukwopiemu ewo ani pipi amanyo kwoni mu nso a enyumba akopa womo tuo eye ye kwa November 4 ye kwa na kwa womo kwaro mu penipa ya obetu franka ede ama amanyokuo no afempinu ene aduonu nan abato no emu enamuso amachese nkwofo bonto a enipa enan aka sese eri de obia nam ebonto a enanu adakura Dr. Afriya Koto onu kura de ka kire Professor Michael Kwe so wo munhwe ye pa na
abato na eba so to kan say 4th November no wamo nya bibia pepepe se de be ya bukata bia mbam chinchina twan bia mbam na fan yo ebeba na wia bonioma mu na timi aboa ma party nkabo mu a wamo ka ho asem no akonanim kanadi akompra kwa Japan so anam ya wono so kanensa won de nsem no de edo so pa unya ka satia no no wayi wa no hwem unya ya no wayi wa no hwem adani mo ana maintenance na wamo nipa miensa ne de Dr. Alhaji Mahmudu Bamia so ebo ne ntoa na entoa bo nipa enan no ebo ewa abra wo nyina kwa abato ne so 4th November no ba ko de na no odem pa Kennedy akompra kwa Japan Mr. Showdown na no odem papa ene ono ye plem anja sam no se de sitia no no aka no we ato ho na ja wakode baabi na wayi bia wanyi adru se dia obetwa tragedy ben ti waka no kura no akwa unya abusa na asam no onim ho baba wobeka ti aswo no na no odem pa ewo krom ha ne radio so ni TV so papa yi asem bia obabusa Kennedy akompra kwa Japan bia wobeyi wa no fenchem na eno na namuso asese akofo kasa Kennedy kasa ntwe ye ne de aso wakasa no wakasa twi obi waka no ate wotitinta so kakra gu nkofo anim na papa yi ede nkofo edroso enam anwam sei ya keka nsam krasa economy krasa de hyedanya papa abu afu entiani ampanifo MPP amanyoko no wamunya nioma yie no omoma ne mbra mbetena so na watimi atoto nioma yie na wagigana fo nso afiri ahohiahiam enti sansam ye akosoi ena namso aka ne mfimfim mantam so afo ono nso eye kane mfimfim mantam titinani ede Manual Patriotic Party owura Kwame na Ahenkan ede ababetu dwaya wo kyerem se ohwe campaign na ekwaso no a kasantwia hudro ekwaso ene sane nkofo nya asem wo tete asem ne pansam no eka nsem egu Dr. Alhaji Mahmudu Bamia so no emu awrempa na wosinku obi a enka yenyina enipa na ye kwa abato so na de onyame na ogbo migumbe na ogbo mafum bushia o chance de ogbo Mortal Kombat bomi yamu bobu mafum say ya ene se kamisum nya platform aka mensum egbo ogumbe ni bi ene na draw store enso wase Dr. Alhaji Mahmudu Bamia wante sa enkofo asem mo ka wa bra mo gbo am ntoanyi na da ba omiamba abonten beka ase asem we ya asumasi ano benten kan ye no omotwa se na sitie wasisa enipa a won hyeso honhom sei enipa obi kana sam kura no a twa fecho woboye mfitadu kwa won finipa no esane asumdue nti no sanipa kro no ene wosefata se wotu franka edema ene pepi amanyoko no owura Kwame na Ahenkan etwa ne nsam so no wose wonam wo huru baomiasa so da say na ya kwa abato so na kwabra ne timi nya me bomasum ke kansam tiatia manimu tiatia na baomiaso so platform yi bi kura no anso won ka hwe dia na chese ewose ka bibi ekire atu ahen ene asi ahefo a ewo New Patriotic Party amanyoko animo sane abeya wo mo be make right choice ene choice no wo mo make o sa omu befa nipa wa ho hyeso a onkasa gbra onkasa chese ro onkasa ekasa sabe nyansa ne mfaso anim ho Kwame da Ahenkan se wa blaze papa wa hwensabu ankofo akeka etia Dr. Alhaji Mahmudu Bamia ebi mukrasa han ene yina yakwa akotoba ene mpanifo wa manyoko anim ayi o manim etaba omiachi ene ebi sisei ene kosi ha ene fa he ene kosi mfimfi ne kosi achie no zo hoboy MPP fo bi no mpa asumdue ana na wode ya watrase ahunu se asumdue he na wafiri mu kono atamleke wono kwa emso de nachi eja Dr. Alhaji Mahmudu Bamia esanse papa na ni ja asumdue ho papa hwase waka kire wo mo amota nachi se hwe no obi ankwa ankoyi obi ano
eno kura kire se baomia aye kandini mapa akandie sunsun mapa bi ekura no a se MPP for the 2 mi kura no a o obeya ade papa pani a woka na kire asem eka na nim asem kura onfiu de na chese emu ye pa ne kura mu de tudwa ya na wa ba ma ne echem se ahohyeso sunsum se de se wonam na se mema mpo ye se ye po ba oye disciplined mema wo mo so mo po ba oye disciplined no ma ware enti ane na MPP amanyoku a Ghana ha nyina tumi be kura mo sa no mo de mo pa nipo oye discipline omo so pe discipline obi a owo ahohyeso enye obi okeka kan wonano keko nipa o practice nipa wono on cancel oye tumusa kwawe no owo ahohyeso a o kana sem a on fiu dia oya ne se wo ye eni pipi amanyoku no mu no asumdue ni yie beto yie ne kura mu kwa me na dankan editu dwa no wochem se ha kwa wo pension baby pa ka pension baby ne de ebia no wo biem na kwa ba wo biem a kedini na wode be ma no Dr. Alhaji Mahmudu ba me no de ayi so aka ho na nado ka akire aka ne ho. Baumia on your affair. Oh my goodness. This is a leader. The passion, unfounded, baseless, all kinds of attacks. Yet you have him say nothing. And it is proper that I acknowledge that and indeed salute him for this. He gives cause for joy. He gives cause for hope. What? Impede musubanya. Chum. Daipia in summer work kitsian. A whole bon some fata work for no. Ma wadri yane jojo. Non true non the party ye your man ye or man ye chichen. Messy or man paying a bed that you bow mianu see some pay ya man and happy. Oh, pay na malape. Nipa wuti ninkai wa wala tekasa na timide. Papai ofri enfifi mantam. Nipa wuti ninkai kanin wa enfifi mantam so afo sanso kura kanin na woye. Eye ani pipi titna ni ewo enfifi mantam o. Owura kwame na Duncan. Kani jomtani penima NPP amanyoko no ewo tifido mantam Northern Region. Eyodumnya for Daniel Bugri Nabu na omanfo beka ya IGP Dr. George Akufu Dampare eni bi te ba bonten na ekasafa ne ho ya na nkofo bi ebotimu pose won peso mutu no efri ade so esanse wom susu se otena so ema afempinu ene adonu nan abato no eba so a obedi ama NDC4 ama NPP aban no ade aguse poto esanse Ghana ya to aba aposifo ni nipa ba ko wom wakonya pa wom tumu reba bia enti wom susu se IGP ompe NPP asem endi zo mu jana ma oye IGP akosisi abeto aba obedi ama NDC4 die enti anankofo yi ebotimu pono eka sansem we ene say wom se die si wase not se die ase not aba no eye adionunum pa na ginama eja ginam na we gbon pempen na we gbon pempen na nkofo yam ji omu hwim nkofo yam di omu hwim no na wom dwi so abato ne die NPP afa wie kura na so wom se IGP ya wom toto nyoma ama abanu kodi NDC4 nsem entom si de si wase not no eno na ebo wom nka ese so mu yedin esam ya wate se de mo hwa aban sene a saa ne besi ewo afimpinu ene adunu nan wa bra Ghana fo ni nara ekwakoto santene atoaba enti saa dia wom mpene toto mpene no a neither boiling or roasting wom utu IGP enti nkofo ye kukwamu di kukwamu nkomo aye betu no kra hwe no ya pese ya break it now obema ko opposition dabi yantu no kra he enti wom fa satimu pono ene a ananse mesisi wom de na edoso papa nano ana nyame ompe bone sa ani ebeto abonten enam suma ensemi kokodum na hyebdefie amyete aginetuku a womunye asem wemu hwehwemu enam so ama nipa wom di nka to nsafra no ana ono opna ba abonten etifido mantemu kane dwomtoni pani ema NPP owura bugri na abuna na ba abonten beka se sa ene na atia ba abonten no onimhu bi ma ampampa wom to nsafra no mra hyebdefie aginetuku ni etnase etotototo na no ema bobo nkrofo bi din ema sa nkrofo nso ye frefre wom nina na abra we nina koso wom ye nhwemu no de wom kan ya ne se owura bugri na bo yo trofo entropa na otwa no
esan se nkofo bu no abo mu din a wo mu ni mu hwe na so aso ka to wom so ena owura bugri na bu yi ni hu bia enyi na eno na san nkofo yi a na yesusu se owura bugri na bugbo wo mu din enye ne kora se wo mu ni hu bi no wo mankasa ba abonten ebekasai baako eye superintendent Eric Jebi ena superintendent George Asari wo mu mienu yetonsa fro wo mu ko bisa wo mu ena mu agitum se ampa you ani no kre ene no eye wo mu a na ekasa wo mu no na eno na owura bugri na bo sa ba bonten se semahu safi dem nyotrofo safi mo hu se na meka no kre no ento owura bugri na bu aba bonten biom je se asema no ka no onya fumso bia no kre pen ena na oka no enti afido obia hu se engofo menu aba baginiti sansa asema na okeka na nya entrobi ena otwa owura bugri na bu Pimesa, Asari, and Gibi denied that they never talked to me on phone. Yesterday, they confessed it because I present the tape and the committee have the tape now with them and they play it and they say, yes, it's true. I want them to the committee to see it, but the committee says they want to conclude before they come out. But as a chief, and which day I told you that, which we don't tell us after all what they want. I was in my office, they came. I didn't beg them to come. And all what they come to say, I think it was very, very important. And for the state secret, for MPP government to have Akan team going on in the police service is very dangerous. So I taped them to go and give it to the president, which I actually surrendered the tape to the president. Owura bugri na abu. Bribi atwam no ye chairman. Emma New Patriotic Party NPP amanyukwa wo mahyanso de eye aboa osono. Nene ena mutiye. Yankwa ya nimu anabusua wo kira wadwen 0533898915. Yankwa ba wo me aho bie mu na ba wo me aho aye koi. Ene yankofo ani abre pa. Kwafo ato nyomo bo sansam hia amano no. Ebi mu nso se hwan ba no wa mo mpe no kra. Enti ene yendi kan kwa ha se yansa. Ansani yakoba omia ho na yakọ kokwa akuafo ho Concerned Farmers Association of Ghana wono nso kyese enyoma bi kwaso emprempren e wo Ghana hanom se ya wo mani nje ho kra dia wo mani nje ho ne ye galamse efoma gudia yetu no kwambone tantan fon so a kyese emboa kra ma Ghana yanko yanimo eno ho asem no mo ka na yesi akuafo ni bo no say it is my own property miana mi koko ofuora mi se meton a efa ho ben I have plenty money in my pocket. Sa concern for we do mo say I have plenty money in my pocket in your masem. Ghana here die ne Ghana kan kose koko kua no begina branenti en wo mo kasai se kua yo ankasa kura no ebekọ na nimu ho enu nti no mo kasa si ebenya asase yedua buru ebefifie yedua manchi ebefif ebebo ne kama yedua menkan a ebebo se menantu chese ye yade wa asase ne so a ebenyini afri adum akọ adum anu no mo hia enu nti emprempre Concerned Farmers Association for kire se de ekoso wo Ghana ha se ne eha adwen papa enu nti wonom ekasa ade a kire Ghana mpanifo se wom nsori o tom na wom hwensi gina ya papa betumi aboa magalam se foma gudi etu ne kwampone so no yatumi abrakura tu ase daku na aboa na wom shada France mtrofu ankasa ho ena eye pani president ya wono ena da ekoya no eye akuafo nkabom kuo Concerned Farmers Association of Ghana na eye bonsu wono so atoa ensam no so kirekire mu die nti omani abresa na wo kirekire mu no se yesi ye kasai he ya monten so ensase ensuwa ogalafo ya se ni nyina da ene se wo so wo kwa waterfo wa kobusa wa mo bra enka wa beto wasum
Enyoma hudra ya different friends so mu dani nsuo anim nsuo te kroje mi abu bi pom ewe ye fie hudro mu edi dware no so mo ka che o sese sika wo mu di tonro no ase kane no ko mu di aduro ba kutum na ani tia enaje so mu di be ya oha enuro no a wo di dani nsuo na ni nyina chese ne bua dendende san galamse ensuo na ye poto nti ansa no anipa no waterfo no bedane ani na ye nsuo ma ye betimi di bia no aduane no na wa ensuo ni kura no ubu na wo se o me di bi twetwe bese kura timi say yes chemicals wo nsuo nim se na no me se bi twetwe bese ei nya nsuo mi bu me se nsuo we die na we na so wo be no mo a wa beje ho gena enti wasesani aga na hanom sei enioma adane abutuo sa kwada na no nteda chese enioma ekoso a chese yensu asai yensa ase sese kokoko kura udua kura se beye yempuni o banchi udua se be galamse fu ase ni nyada enu nti na nabonsu kire se ato de eden ne ase ato de eden so na esu fre nyankopon enu nti wonom esu ede afre Ghana mpanifo we nyankopon asem bi anim nyankopon de asase na mayense montena so na monya asase ni ye na asase ni so nyam ye enu nti ato se Ghana mpanifo ankasa behwe asase ni so ye enu nti owura bonsu kire se heye yinsu a asai kura firi ho eyi nsase asese nsase ni nyina asai a emua bi wo ye kwaye bretu ahuduro mu a emua no kane obeti oria taasu obeti ebobe 8 ho kwa na obemben enfu ya beti wori ne wote wori atasu wo munyina adwane age wo mokra nkwa wo munyina adwane emua no omu enwura mu a ejanka omubua manka enwura na ene kwaye bretu ni mu eyehu kakra esunsun bi ba epomu no wo munyina adwane age sa esan galamse enti ne sa ye betna ewiase Ghana ha sei na ye beye ye hu sa ye hu poto sei ya na ye koya na se ye ba Nyankopon kura bedi ye ho yaw wato ne nsam so biem kirem se emprepre ye ka se anya kua yonko a o ana galamse se no in fact yasetenem enan wada report bi kura by se nsuo ne ye nom ne ye nyade bebre frim ensuo ye nom a ya fefa enuru ahuduro mu bebre nti galamse eniom mu di gugugugu fam ensuo ahuduro mu di tu efom agudie nti amensuo nyina asai ma sese ema kwa wo so kura no a ubawsa akwada no wo bawo no wada ne bibia oho yesi ensuo ba ni nyina ye galamse ubawo yesi akwada no sabe ni bolombo ama akwada no yesi ni wei ama chesa hometo enti nya kura yonko na galamse ese no ya sitna mu onso no galamse edi yedam anu nti mprempra mo ka edi akira Ghana ban His Excellency na nado danko akufu adoche ma piesie sa do show boy won so de na sese di Ghana galamse ekunyen etwaye me na ato atwene papa etwa de sabsu biem ya no wo ba mu ekire mu ho etese mu se ewom saban ne airborne homoden ene hwa operation hwan yes ye di drones so fa ha ye de ben o galamse ye tu ase wo mo ko na so ko no nche dan ko animu sa wo mo nko ankosi ase ne ehunu se ade na si ase chen na timi aboa me atu ase sa afen so kura wo mo fra IGP se ubekwa soa hudro bi mu a ensuo ansam ene monten so nsam yatena ya hudro edoma ba mu no sa agencies no omunchi nkofo ngum esansa ubekwa yesu obi tu galamse obekwa na obi na ama ne tumi krata wodidi sa adwumadie no ubekwa yesu ensuwa na asai yensuo ya dahedia enya apoto ayepikan na kwabrane akosuku a wose on de ensuo ho asam de onim ho baba yamani post at office and odi blue pen and black pen etepotepo sesafo nya yenchichi binum ngum sani ya ya ombetimi abom ho so ya adwuma ni ye na se ya te ho se tete ya to so a ebe kakra no Ghana ebe ya den pa isane galamse
Kozia no ye cocoa eni hobiem majority of cocoa na say nsase a anka ebetimi anya ede adua ebro emo ne de keka ka ho ni na ya say no okọ ochime mu sisi a osi no ebro ba ko ye 5 Ghana cedi ebi cry 7 cedis ebi ye 10 cedis ebro betim ba ko ebro ba ko pe won nti na je say kom no ba na eden eba yenso yentena ho enhwe ema say ne man ye den ensi enu tina ye ka IGP ntimi anche won by November de a yankasa no ye de emra ne be hye nsa akwaye de akwakwakwachiwom ministers so directors so hwana ye be chumu na eden edo ma ba Ghana Police Service so omo prosecute omo form kokko na njeli won because ye charge won manslaughter and then causing damages and then financial loss to the state because of their properties ni padodo na e Ghana ina bodompem say ye hia ye baba be chiwa den abeka woni hwa abeka what I say na nsi omo ye demonstration when guys so hu say na etie we kwa the demonstration no na whole state properties ni niema o ma say no ye say baba be chiwa you don't have a say even police no kwa no they will be armless cry to do anything they will even support us to do that and the military are there they will support us because at the end they no ye pese Ghana be kwa the other countries ni be that is why we the citizens of this country no ye ni abre any concern from say be ye can say bia na Ghana man pani nya we yes we nye ready say ye be ko Ghana man pani akache bi say ye kokora no man den ye hu no papa Ghana na wono uni obesia America kasi twemu opeka e kwa America o yare o jina kwa ho pe America ka papa uti Ghana ho say aposifo no kra babu ma ya chiwo na o Harare hu ya mobo wo krom ha wo madwen o mu kire dia ya pa nanso akade aka nipa wuti ni nkan wa ya president Edema Concerned Farmers Association of Ghana na na bo ade bonsu Dwumakuo bi a ewo man mu a wo madwo mu dia ne se wo mo cheche ne mo fan ma enkrofo na mo matumi dom sika be wram ama na don na wo na mfa so aba ho Abanka so ye cleaner pesticides enam so de hunsem bebri aba ama de sisi wache de bebri me banam de hunsem aba bebo na ansana mekom no ma menkanfo na na preku wiring and air conditioning services opeso wire wodan professional way ostobi ana wakosi company kese bi opobi ama na wire mo standard one na na preku wiring and air conditioning services enya nonko se ebia wo air conditioner na se mfomso aba ho a entontwene fato wono mo na preku ohaw bia ewo air condition ho no obesiesie ne kama ama ena afia ni kasam ne se wakotobi ena opeso fixe a ofra na preku obeya ma obu wono so watobi a fixe dada na otoye no ne da ne ya bronsan enti ye de air con engine no abobọ boda no ato apeton prekesen saade no etwam enti na preku sei tonsa frɛ no na ɛdan na wasi a air condition be yedu nwɔtwe enkron du baako ɛbobɔ ho a ato danu na pete tatantan no obetutu ni na boa no wɔfaako a ɛbɛyɛ adwuma kama emfumso bia ɛma ho ɛno nso kran fa so ɛsa wom ni sɛ akronfo tumi ma dan mu esan sɛ air condition engine no ebi mutumi gyina so trɛ te sa twede na ɔsen akronfo sɛ twum ɔtare dan wɔ chinkotrɛpomponi kotrɛpomponi obewi afunfunam enti na preku meyen sakraye ema wo enika sembiem ene se na preku su wo nua be ma bia wonya mfinhia dunum 15 years eko 20 years na se nani je air condition na dwuma no ho a mani mesua bi mani mesua se air conditioner no adane sika pa sika wo udu kopia brochire kura de agyae usika se abro kopie aman bi ti se Dubai Qatar Saudi Arabia ne aman bi sana eho no awia ho enti babin shop okra obeko air condition 2 3 na ebo ho anti air conditioner de unim ho adwuma ya ubedidi pa na ade ba kon so ne se Ghana ha wo manim service wo mamunim siesie no wo mo nnoso na prekuso ba odebosome kakra bi obecho nani so acho se de siesie air conditioner ama nso wo humu atiase no asanso amo abodin krata obetum de aye adwuma adidi ho afebo achim abenase na prekuwo osanso ewo nkran frɛ no keke na oni ndinsa wo so 0594 568 128 0594 568 128 ana 0242 738 404 0242 738 404 na one na preku electricals and air conditioning services in the ensa wo so Time Herbal Center ya bibidro ya kan
ene ade afa abefu nimdie kwan so he utu gold oton ade wodwam ana utwika uye meti opama de ede adwuma na oye se yade bu on ma eteto pa titu ne honam yaw obu on ma no honam tutu no nti okwadwuma ba osori akobrem no na eye ne ya ai na enia eno san se otwa school fees ana ohwe obi a otumi di ne pa na tama no petutu abra onya ne he ena honam yaw nti me pa cho ema ne masa papa de o ya yiwani free de obenya so ye wonsa beka anu yie enti koto time heba Mr. Nom said bia so da no petutu a undi obi atem ansa no akwa adwuma enti time heba Mr. No eye bibiduro kan ya honam yaw etu ase wonum ato untumi didi eboa pa etidi yade ehu enti se onya bia okoye test na esu malaria eno asa wo pe time heba mixture na wanum kai se eye bibiduro kan ene de afa abefunim de kwan so ba ku su nie time heba mixture no eno so immune system na ho den e wo form wo yadwuma kakra bia ne wani aha eno so nya binum a ebeboa papa so pendodo atu ana pe bia to a ko herbal shops ene pharmacy shops obefre 0244 417 669 0244 417 669 na one time herbal center edi nsawoso nyame boa memene da eye October bosom ne da etoso du 9 14th October Honorable Kennedy Japan ni showdown work no abobwa ababedu achim odan abeto ampeso aso na we no o kamansi ne beye enan na abom achim soduro abeto ampeso aso achim achiansa abeto ampeso aso asenema nso across abeto ampeso ene ofuansa yirebi we na o kan wo mu abom na wo mu nina abom anante aya ba akoti se de makofuma mudi ampesie no ye ni nye obi ye na egbo ho ne yedi we twi na we twi mu na mu kan bom e de akoma kwankwo eye Methodist vongia na mu de anante e wo dan afa wo dan mo nten so na kura no makohia e wo Old Town Public Park na onumnyafo Kennedy Japan ejeko eni penifo odro bi ebedim ababi no wo mu de manu disem atu odan adehye nina anim enti wo mse anka nche obi bia se baso nyame boa memene da October 14th enti enyuhu film fatutim se eye showdown walk a ebaso ewo dan empeso aso number obetumi afra bi se bibia kire adwenso eye 0546 471 921 0546 471 921 Jubilee Hospital se ne ho dodo o yade abra na wansa yade bra no wansa yade o nti yade bia se ne esitie bia obesa yade 24/7 gina so a doctor fo anim de gina so 24/7 apre won kwa ede ama afen so obuon mu a waseme nkwa me pe me privacy wo hospital ho yaje wato no o pe private warder ubenya na ho so private room wada age ayarehwa doctor fo beba ho kama lab wo ho no mu achese wudunsom sabi umojam bibi tete yade bi yabekwa akohwehwem ukọ hospital na lab ni ho a wasem ombo na de na ewegina so dia pa adurama enti mensa dia wo kọ na lab kromu ni bidia na ne mesra wo nkwa na de ode to adonko no bra Jubilee Hospital no monam lab dwumadie so hunu yade kora hawo no ma pre wo nkwa ne 10 so dia ba pharmacy wono munti aduro bia ese doctor etwere de ma wo no kọ hope unsa beka oba wo fa yafu antenenta safie mu banye mu ala misi your hands Caleb mame me na misi hei misi wevi enti sa banye mu dia mesrawo eye Jubilee Hospital ena abeko apemfo ne nka hospital mama nyum ye no mu na beka hospital enu ti mesrawo a betom se krom enu an se wo kwa Jubilee na a midwife fuei ahwa wo kama na bra wo kwa antenenta no wo se hu sakra no ye oba na ba ma oda yie da beba coordinate na eba ode ne nan na eba nkura ne bia wicked pa ombo mo de mo nan na wo ena be da fa waba enti anu sa no ni ya hunu so ye be o CS ana ye be o sei mesra wan kwanko twa scan na wan ayi ultrasound machine wan fam
ni ya hunu sa akra do de ni ti na ba akra ne da sei na ya se chenchina achim o de chim ya se moja abuafa oba ne trim no wawu na dwen mu ahoma nyina tete mesra wa nyinsa de owuo ne nkwankwa nta na adanti ofa yafu an ko ba bia rough hospital nya hospital bia na ye nyinsa ya yekọ bi na meka cho no obuo no na ho odin ontimi nkyem akwada no kura won na yie ontimi nkyem makura ne enso yeso won nkyem sense ye nim ba bia akura no kura woda ti wo baba chima yes maame no sebe wamba ne banso amba mesro awraho sem nyankopon ye na adwuma nanso yanso to da bi e ka ho bi sorry free ayi ho sorry free ho na aten sorry free ho bompa ye na ko Jubilee Hospital ka ho na ye ntwetwa scan ultrasound di ye nya ye obi ana wo bompa ye na unu maduro opemfue tie mi afa wa wie no nyankopon sua wasomdue mu o Jubilee Hospital no postnatal care ye necessary ehia pa kwada na didiem ne sififrem weyi oyare kakra na de ne kọ na ya hwe no kama ede ama kosi so obenyi from counseling unity ewo ho bibini na kiro so a enkwatena ayufo ne nchen won beton se won beton hospital bi wo kra wo kọ ho no mu a o record o beti wabonten so confidential asem we dey confidential omunim the doctors fu ni bia no the nurse fu ni bia asumeso wo yare we yo munhwam hu ye en e kansen mesraw wo de wo ho ba hospital bia check say ye Jubilee Hospital wani ya we ya aprun so tatata mp mesraw kona eye clinic a clinic esa hihemu o diabetes ne hypertension for clinic so ho kanti emu aduane ya da pa etu yade ntem insurance ne so ankura de ne aban de nyina pobdensi achiba no moje hwomachira kwan odambo abon kwantempo ne so amantra sam so ne so na behu Jubilee Hospital ye meka Jubilee Hospital no mafemi na na afia ma atwa o me na hospital pa o se enye ne na Jubilee ba ache omba ache Jubilee on your friend Jubilee ko Jubilee ene na tromo ko ba ya so na ne hu twire Frempani 0244 575799 0244575799 and 0241 784645 0241 784645 na ni Jubilee Hospital for ntwetwe kobo na ye ni Jubilee Ahenkan FM ni Jubilee esan se ye wagidi omumunti ye san ni o makatum se ta ya nyame ya doma 27th October ya shena breast cancer month ye womi ya screen ema fidi yokwa yanje utaku sempo pondu oba ba check wanu fum ni ya hwese kokua ye kan se kokuram bi damu a ensufin bi ginamu a unufu no emu twunwi na ejai na emu atwunwi na kikiu obuwa ne nufu mu kan gye ya se mepa me kunu obenum kakra na de emu kame bibi yo mesro we dey facha me pa obu emu kan no ase me nufu afi me kun ombe fe kakra ma me bia na bibi na eteto e bia na kokuram ne bia o enti anufu de ase ne mema no awani tua so mani gye ho na nkwadan so ani gye ho bo ho ban na emwa wankasa ntinyame adoma 27th October bra Ahenkan FM ha na yenhwehwe mu free emfama afi yenkonko wie kasia no na yempim ko yanim ewo ni sei Ahenkan FM what wasum adwumako bi a ne din di Gold Coast Fund Management Company eye ankwa eye ekobi a ewo Ghana anum sei eye abanku na sa adwuma wei yetno afi apem ahankron aduokron miensa 1993 ana Gold Coast Fund Management Company unity na edin da sompo enye sa na ye Black Shield Capital Management Limited edin da so no ene asesa no abe ni sei ene sei sa adwumakoi won botai pa ne sei won no eye investment ena nkrofo ye ho ti ukosieska ho no ma na emfaso aba ho ama ebra ode beton na du a na akwakoje sabe pepe dwumadi omudia no
na no na nkofo di sika kwesi ono mo kama au ebi sika modu obu ono men sika odoma ni sika da ono ma se pafo sanka ye sabi akoko anke beka support akoko se kutu tenten kama entina ebi sika modu pa na no na nkofo sie wo mgusu sie wo ne eko yi adwuma company yi adwuma kan au mampani na nado die animu na Dr. Baumia economic messiah edinachi ama wo de nhihye bi baaya san nhihye no mo say wo mo ba beye clean up exercise wiska kora bia wodro na asembeni wo mo pudom news ama customers egum ni na no fiti 2018 wo msika kem na no matena sidi enwu se sika no wo mo nton hwe de tia na tie ai popofin enta profin wo mo so mbeka so mutunu wesan se ye yi utinu ankasa ho a ye yi watiboni ubonwa na so pempem tia te sa mutomu hwi anase bonse so pempem tia te sa baroteli obobo wa hu abonse yes etiboni pa na yetwa ono enti customers say sika e Gold Coast Fund Management no wo mu bu afu eno mu na kom ho abom kama te sa akrofo mo kokko eno se mema mo menka ho na ya woso ya ho te se de wakọ ne mprancha foforo ne ya se ya asembe fa yase enti customers ni na wo ma sika ho no aka bom a wo sika kam no eno mu di twi ene sako aso ye hwe Ghana esika sem so wo mu ko no mo se wo mu beda ministry ono mo kosi se aban be mo sika enti wo mu yi don hwede maako aduana wotwe 48 hours so mo de bia sa aso ye ono mo kosi se aban be ka bibia kire wo ma na eka no wo mbetua edi ama wo mu enti wo mu na wo se awre wo sem ne se me ebosumi ye mu afi we ye mu wo de nante hu bi hihya su na fuam yensa nam so am ye chichi wo mo customers they give us the money, I swear. No, my grandpa, he can't work. You take the money, you won't make it die. People die because of this money, because they are thinking. The thinking is too much. You suffer for maybe from 20 years to 80 years. You put your money, say, oh, I'm coming to rest in the house and get investment for the money inside. See now, they lock the money. I retired 23 years ago. What do you think I live on? So we are just begging the government to give us our money. According to them, the 8.6 billion that is added to the 17, which has not been paid, and yet they are saying they've given it to us. I wouldn't have come if I've been paid. So we are just pleading that our money should be given to us, at least to see me enjoy. And then I asked him Kasiebo, cause investment the oil na kama do na wa normal wine bo umobi ode memfa mema ne example umobi ska keke kra so mra emesro no wa ma te sen na investment pa sika won bo so nyes ka keto wu enti wo ma acho mun kenye wo ma na omusie sika wo Gold Coast Fund Management Company clean up exercise NPP aban na nado dan kwakufu anu Dr. Baumia de so a enam so ma fiti won wo msika ye wonwan ya akam fiti 2018 no enene wo mani abra wo mo tinti sukoko tra ban no yankwa ya nimu ewo Kasiebo no emu na busua yakwa ya nimu a Baumia asa ba habiem na wedia ya kanashi ma en wo mo ka kire eye Ghana MPP fo atu aheni asi ahenfo se so wo nim na November for about 12 wo kwa kwatui wamoto edema Dr. Alhaji Mamdu Baumia wombediom ho ya papa wamusise die benti Ghana wiawie si amwako ne adu nyina da eya Baumia odi oni ebe kidnap we kra di pia eyi ankwala esua nante a womoka no womutwi no enu kra di pia empia enu mpu di pia empia naka ewradia enti edwadifuo ya wonum ewa kanashi ema ne mema omusi nipa baako pa wobetimi aboama Ghana asesa eye Canada kompre kwa Japan enu nti abato no omokwa akwato no omuntu abani nyansam nyam na meka edwadifo ma na eke na mene hwan kwaka so konfo aseko omusi omuntu ni nyansam omumfa sense dwomo omumfa dwomo nka ho no amonto ade ni ye nyansam sane abeya omubenya nipa sebe wonim nyansa kura nim die
practical kasa ne enye 2 times 2 asem ne abesolve long division bia nipa wose ade no so anam so ane enye ni akekere po na wie nipa obetimi wa magana kwa nanimu enu no wamu hia enu nti wo mo so mo sre papa wa mo de mo ntu bi abani bi delegate no munya bi Boye wusu na on de yebe wu yempe onu dabi awo hadada na enye yi enya fe ne ba be yi asaye wie enye yi Kennedy na yepe onu yebe chi na tum oka hu na ne amanyina asai eti onu do ba yebe chi na tum eti on pe bebi no hye mon pie kra enye yi akasa ye ntuma no so hina ebe bom ansa no wawu mini di wa ya maga mai Ghana de wa ye nyina ye hu bi kwa ye de aso ate empanifo bedi ye so nye obia na de kan Japan aye no enti mo obia nhye na bufuo mo obia ha kan de Japan ne de oso obeya ma mai Ghana no nyame nhira no oba wo me anso ye MPP ni ye so abama na mentuma we ni so ye ko opposition a me kwa me no me hu nkyiri mi bi empanifo ne na bebre enti ade no mo a won akọ school no mo nimu nyansa no omo ntimi mfo mo nyansa no emtoto fie die ho na omo sori antokwa hunu e na aka won party ne na omo te nkwala na akoma nkwala ne teche na omo esu obi anya hwe wo party no mbate wo a wo anya bibi no sori ana wo gu party no enti esire empanifo nso omunya botre na de onyankopon be yi na maye bia ye nta na chi no party no nsan wi ni mpacho ye Kennedy e se Kennedy no ye hu ni ndwuma no e wa ye nyoma bebre nti ba omia na obeye ye vice na oka economic ehifa planet hu se den no ye hu hwe eno ase ye cdc no raise up ana no so ka kire ye se empunduma no e hu hia na ye Ghana card hu hia se empunduma sa ni pa we no obedi president anya hwe mai bibia se digital no so ye hu na no mami we okwa university wa he mami tibrofo wa ya guy papa sana climate na won ko se de o so de ade brofo ne ayi calculations na economics ane mo na ti kana shifo ma ne mema na wonom akasa no na ena muntie adwenche odro aba efa kase de baba tu dwa no ebi ne me ko Facebook live na kojo free body phones odi aba so di free adwuma ko na so ma yadwo akenkanfo o ma yadwo na osi delegate no NPP mu no wo ma ekrado se Dr. Bamia no beto abanama no ain semu ni ma o ka tremo Anthony Kwasi Saki yeso ya Central Region NPP organizer ochia opa Ankuma first and so the free of Fansa Yirebi abeto ampeso asome kire Achimansa district osi edi kanso no beko na asem no ochia Ernest Akwasiado incoming MP ayinsu ano osi audio na ebeto dwafa IGP no ene mpenifo awdo bia efa trimu poso mbetunu no eyenim guasie papa eya rewosem enti de owura bugri na abu eka wasam ne ene de o chese anzie de no so sanse mpenifo bia ba be ya no chese ampa won na kan no osi sa ne mani na no eyenim guasie ankasa na ono de obekoso asrese hwehwemu doko te se dan amana enkoso na baabia ewose ade to yemfanto baabia ewose ade no kra no to yemfanto na afia masom dwembra na obesrese NPP amonyu kun muma nkabom endi hene na osoro no nkoso nya kese onhohoro amamuku na matumi anya dodo awe odi free of Fansa Yirebi na bai ankoma foster no